ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅꯕꯨꯗꯤ ꯃꯤꯁꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯇ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯔꯒ ꯍꯦꯡ ꯇꯤꯜ ꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ on the spot encounter tauba kaino moji army act CRP act BSF act enemy ni yaujabane ba ko moji ain khamada they are under the enemy ki definition the terrorist su yaubani lauktok ta that's different thing ni lauktok ta su ek tu ni ko haijai ne ko adu ma ha ma thamjaring ba terrorist solution gi haraga di yam phare adu magdi adu ga di we salute standing salute pi do ni ji ki general chi da ko haidi ka he ma min do GP Singh se CRP ki director general adu phare adada sum chignaba se man hairiba date chi sida khoina ma aigi wakhan jida in hujik swaida khot pasida sahi ama dagina ama makhai ki ama piba range ma adaida di notice si khara situation si khara pharani haine turn around haiba ma haib sina base a significant turn around in the north state security situation within the next 1 to 1.5 sai ama makhai year si manung da haiba sigi sai su kai mang he kan da sigi masi sana ba haigadra khoi Maoist ki mathak takhai ba si adum di takhai da taw sum tawna ba dagi last takhai si Maoist eliminate tawr si neutralize mo si ne neutralize se sigi wai je kai sina ge da Maoist nga si neutralize tara taw hatok pa se eliminate taw hiba ada sand taw pa se mo neutralize taw e si ne ba Maoist eliminate tawr si neutralize tawr si kam ga liam na ga kan da August ki tang kun ga mari 2024 da Maoist na soba state tare ni par mayam do Chhattisgarh da moi union home is ta ga meeting on pham all the DG of the state affected by Maoist ta adu nu mete let ne Maoist singa si halagum si lo sela je neutralize ta si let ne adu gi potu male ina khambada adu ga August ki tang kun ga mari 2024 da let na re Maoist lo sela si eliminate ta si neutralize ta si na adu ga lo sel gi date tu na March ki tang kun tha ma thoi 2026 pura mak ti loidri loirgum jani 95% 90 kum loire state amadi Telangana di free oire la thogre mo chi minister na amai tawdana si lep matam si ju tha chahi ma khaim tai si pa matam ji da si tha ju khut pa khot pa da ai bu di khara matam phang do holo da tha ju khot pa da tha ma ga chahi ma ga tha ma ga tu tai ma pi time intervention adai gi potu mali kaino ga Maoist si ta khai ba da rules si sharp and low si ji cobra kan taw tu se si uji battalion ni la kani kai unit ani ngo la kai hai ba ko si gi mayam si cobra si yaw ko taw ni ne ba ko taw si da hujiki do lepnari ni adai thajal lakadoi ne ba ko ado ma nga sai gi Chhattisgarh kari ge Telangana gi adagi di West Bengal ge district khara adagi di Jharkhand ge district khara Maharashtra ge Gachor district derang si mayam si gi na mo ge phom na mo da aspa laite akhoi na aspa mu lai basina human right ki kari gi issue mo su soidna lakpagi possibility lai sima khoi nei na bam changi ado potu de hujiki do male man sahi ama khai na ma gi nga sai gi DG si gi director general si gi makok si yaw si kaino kan an kham hujiki do 24 August 2024 lauthoga March ki tang kunthra ma 2026 ta neutralize pulap tawni eliminate tawni hai ne Maoist ki je adu gi potu ga hai chanari ideas ai ngam madu male se mana ngang ba hujiki 6 minute khang hele 6 minute second mangara kana adu gi video du yeng ba da man pareng yauri adani ko male je pareng je kai hai ka suma hai mana when we said last year that nationalism would be ended no one believed us Nationalism lo shalane kanam thaja bide ye the next turn is of Manipur ma mathang di Manipur ni hai thaja na Maoist lo sama do mai na akhoi Manipur si ju lo shalane Manipur nati ko miscreant hai mai londa da asomdana Maoist hai si adu lo shalani hai ba male mai si yauri ko ji wai je ai sai i ma i khai do video utpadi ya da mina khag i ne ba adu yam yauri mai si da si mo akhoi na khangmom change adu discussion tawre highest level in the government ga high ko and sai 1 to 1 year dum anirak ohum palli aduga mana piri basi ga sai gi my personal do ya adu hujiki do kan wa nu ama yauri ni siam bak tai je person sing to the need not worry about firing at miscreant and ga haraga
mana ngakpi ni hai ne protect any bona fide action mayam di ai lei ni kai waru nu kap to kapsin to ga hai ri mana ko sumuk te hai ba sum da ni ma ba ka kap film la di berale kap ga ji pa ka di ai hai ki o jo nu kap ga ji pa kap na ga pa ta ne ba adi di nu mai ga si adu di khoi lo nu mai pi hai ba la ne adu di phak tar tro khoi di bole pro ka ke su leite pa ka da kap ki por ma la ko adu ki ama ma hai ba si kha dum kha ga su dum lo bu yai neutralize to si ma hai ra ga man hai si neutralize neutralize the neutralize not go neutralize to miscreant roaming around in civilian area with weapons have mahaji kan amani yawi roaming ko ja leiba civilian gi area da aduga khulai pai ha kap na khulai pai bi yengum chang mahaji na di khulai pai bi bo ha kap to ne ko ha weapon with weapon hai bani aduga adu civilian area da unawana marakta satpu kapoi duri haidi kuki terrorist using sidi mali unawana marakta mi de mi marakta chachate moidi a jungle da kaida sata ma sapadu mai nong sa lang pa ga la puta ro ko mana ga ya la chali adu di yok do ro khang de ne ma haidi di roaming around in civilian area with weapons have in jungles ka haidi ba ko ja forest ka haidi poppy field ka haidi adu khatang chingnen ngai wai adu bu yeng asi kamai to ke khong khang ni ko ma khong khang ani adu yam phajada ba wai am ni sinai if you do not fire nan kap to taragadi at miscreant why has the government give us so much arms and ammunition and arms in khulai duni ammunition maru duni mayam pi ji kai gi no khai ne ko na I have your back kind and back to hai ni man lai hai ni ne till the time I am here ka hai ni no need to worry any legal action ga ma pa hai ni si adum si pore adu gi matu gi na su madu follow up to si akhui excellency akhui governor Ajay Kumar Bala ne ade akhui honorable chief minister Y Khemsa ne aduga manipur ge director general no balak padu mane natra mukhe sing moi unaraga moi na haisi kari hairaga da finalize a comprehensive road map to restore normalcy moi sina neutralize to si normalcy problem objani moi sina ada nga sai du samna re normal en loi haure neutralize ka normalcy ada normal neutralize to raga road map ma comprehensive oina semi hai moi na aduga finalize to re hai adu de ina nextalism gi port si malai ding sai gi hai sahi amma ma khai gi du si ga chanari ba ko adai du ma lak pa adu si ma lei ba adu nga sai gi akoina matang si aina katang haijening ina CRPF si potok to we are CRPF gi ek leini ko Central Reserve Police Force Act 1949 leini adam sathi je CRPF ki ek se ina pa ba da section 17 is very danger adu na ne rims ta kap to kapsin sai gi to sab ko mar dalung maro kan hai ba adagi harang thong da kano to bu mi gi kari basketball kan sana du pa ka ta khala ha ha to phak ta do da ai gi maim ta yo ni muni kap du si dum hala ya pote adana adu gi post CRPF se dum kap to kapsin kha tawi adu bu uri bok ta am khak ti kap ki te uri bok ta amadi uri bok ki sagom sangai phau no thong da adai ai su ka school chalu bra kan to amadi kap ti adu madi ma phai ai kap ki to bu CRPF ki sai kan du na sai puri ba batun ni commander du ka no ha ga ma bom po khai ga bang ma ko ya du ko kap ba si du ga sang kai uri bok du mi an chap re adu madi kap ki de mai to kap to jawe aya man ma si du mai tre ko si mi ba ta hat to kap sin jam recall CRPF Act 1949 da ma yauri kaino kanda section number 17 CRPF of 1949 jo ai haje ja sei da protection for act of members of the force ai force gi member mangon da warrant nataga authority amana competent authority order pirga mana tawba thabakta sibena ba yaurga civil and criminal kaino da gi protection piga da bani na ma yauri si am danger na tro ta ga moina manga sa haido si chine mana di ka ngak piro lo na ngak to na tro lo na ngak to si mana nga sai dg ni na section ga kaw na jai bani ko section 17 si man hiding se adu ga koi di akoi na mon danger le da ko upspa le bani na protection to person acting against the act hadana section 6 ta go yaw koi ne chain of impunity hai se ko aduna adu gi po ni aduna si lejer ga su lu da dum protection di lai ko adu ai horen amu haijage lu da su Afspagi section 6 Lairaba aduga Central Reserve Police Force Act 1949 gi section 17 yawjaga su still we have protection under the law Supreme Court piraba command in the yaroi adu haijara ke aduga yam no ai tabam yaw gi nang sai koi kanu gi do mi kya duna koi ahum ka pa sigi do sa pi na jamong garang da kap kya gi do adu gi du su man adu man khudam oi na pi bani ne sa pe ko kem sang hilu da tong no bi gi angang leita no ai ta mi gi tang April gi tang trate April gi tare adu kap hilu da mo na kap thro ko to hi do that is the example ni ka hai mo ta kem to di no ja kem to di ena de sine ba ko ena de sine bi adam ni sinam do man de sum yaw hai hi won when there's only
sum ranti basin on wana adu ena da sin bagi jurisdiction laite madi commission inquiry ki makha section ji makha tawdo na anyway this is different thing adu potu laibin adu ki port mayam du su yaure e ko aduna ko yam section bada ka lai adu terrorist hat pati id terrorist hat yu lai adu terrorist da ngasai gi mi pa ha pa terrorist haibonga national liberation movement haibonga khena bani ko adu ko yang ko ngang bu ngai ten ngang da bani adu asai gi Geneva convention nataba additional protocol 1977 additional protocol 1 international armed conflict ki ma article 1 gi paragraph 4 da yaw bani akoi colonial gi kari gi occupation force mathak hoba lai to self determination tauba adagi racist ki colonial power mathak lan hobu du di adu di ma di terrorist nate moi di national liberation movement ni international armed conflict ni leba ani khatna ba chamani han hairami ne ba ko adu ki khena ba lai ma Geneva gi adigi humanitarian law gi niom niti nga na lan tok je kangu du di they are not terrorists law na haibu ai haije se adu ai du ki difference adu muk lai gani tawu du terrorist ku gun down tauba kapsin tauba with due procedure adu du phai tauda bo human right ki port ma lakpo jo